tambah loro iki sirahku lah. Ra genah. Dah, ngapa Neng? Palanya bokin aja. Palanya loro. Mas, tambah loro aku ki sirahe ngomong mbek kowe, Mas lah. Mumet. Iya, Mbak. Loro itu kan 2. Ih, Mas, suwe-suwe aku ki ngomong karo sampean ki gawe mangkel ya. Mangkel gitu. Mangkel. Enak tuh Mbak tuh, mangkel-mangkel. Mangkel Oh, kirain mangga mengkel. Enggak ini lagi. Kalau mangga mengkel boleh tuh bawain, enak tuh buat Nih, ngeluncak. mangkel nih. Kesel aku. Cewek ngapa datang-datang? Kesel banget aku iki ya Allah nganti jam pira iki lembur. Iya, kesel sama siapa? Kesel iki yo, kesel. Ini cewek datang-datang ngapa kali? Udah ngomel-ngomel. Gua kagak ngerti bahasa apaan ya. Kesel ambuh ah. Kesel sama siapa ditanyanya? Kesel iki yo, kesel. Kesel banget ki. Kerja sik awet esuk nganti jam semene iki lho. Kesel sama kerjaan? Aduh Mas, ki aku kesel ki yo. Kesel ngono lho, kesel ki aku kerja wit esuk nganti jam semene iki lembur ngono lho. Kesel ki yo, kesel. Kesel pokoke wis ora ngerti kesel apa sih, Mas? Buset di sini orangnya. Lu kemana aja lu gua telepon gua kasih petani pas balas. Sialan kesel banget gua jadinya. Malah mau cewek lagi. Ini lagi pulot. Datang. Apa? Lah, Masnya juga kesel toh. Emang habis ngapain, Mas? Lah, kok ngapain? Saya lagi kesel sama dia nih, Mbak. Nih, bikin kesel aja nih. Lah, kok sek Mas. Iki kesel. Masih aku kesel ya terus kerja lah. Masih iki kesel mbek iki. Tapi ya toh, kesel iki piye toh? Lah nek aku iki yo kesel capek toh, Mas. Keselku iki kesel capek. Oh, gitu Lot. Oh, jadi begitu, Dor. Maksud dia, kesel itu capek. Kalau gue mah tetap kesel sama lu. Aduh, sih aku tambah loro iki lah. Duh, suwe banget ki dinteni rak ketek kae iki lho ah. Ini jam 4 piye to lah. Selamat, Nin. Ih, suwe banget sih, Mas. Dinteni ki. Korda tuh udah suwe-suwe mulu. Ya memang suwe iki wis jam piro iki? Kurang telat ki lho. Kamu mau mana? Ayo kondangan ki lho. Kemana? Udah saya ki anu ki. Ya udah mangap. Mangap ini mah tak jadi jambu. Ye, mau kemana lu? Kondangan. Kondangan. Ya, kapan kondangannya lu mau ngondangin mulu? Lalu ngomong belecetan amat. Terbalik. Di kondangan mulu, kapan dikondanginnya? Paul. Lah iya Mas ya. Kita kapan dikondanginnya ya Mas? Tahu apa? Woi, enak banget ngopi. Gua ngopi kayaknya ngajak lu. Kok kaki gua bagi. Apaan sih? Pelit amat sih lu. Bagi. Kopi gua tinggal dikit. Sundut tuh gua. Datang bagi kopi parah bener lu. Gua jalan jauh banget. Jalan mana jauh? Hah? Jalan Ampera sini? Jauh. Jalan lagi, jalan. Suges lu. Rokok apa? Cih. Parah amat lu. Rokok juga. Kopi juga lah nyayur gua. Nah, ngapain lagi dong gini? Buset. Jarang-jarang gua gini ngeliat lu ngopiin diri. Ganteng, kopi nebeng. Rokok minta. Enak amat lu. Bodo amat, yang penting asik.